je ndazi yuko abasenedefded bagira mitingi muri irya zone baciye mwibarabara iwabo n'ubu dushaka tuzana ivyabona bashitseho uraba permanence ya senere iwabo ni kuko ngende nitoga iwabo aca yambura umupira wa senere awutera muri baba senedefded uwundi musenedefded nawe aca atora umupira nawe wiwe nawe acira umutera wa muhunga acara wambara ari waraba permanence imana nicabona je ndazi ko ntabenshi na gitoya imana nica n'ubu ashaka duce tugenda ubunyene icabona jewe mwana imana ubusa umuntu akuze imana nicabona nubaze turababanyi tugende hajya kuri permanence yawe ubunyene ivyabona bibe abene igihugu bavandimwe mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho nkuko mubibona muri iyo video itangiye ikiganiro cyacu murumva Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nk'umukuru w'igihugu yamaze kugenda amenya neza yuko ibintu bitoroshya na gatoya hagati mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mundi mugambwe wa CNL aho bivugwa yuko umwiryane watangiye kuvuka hagati mu banyagihugu. Ibi biravugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kwakira amakuru akomeye cyane avuga yuko nubwo bwose iki gihugu agiteganyije amatora agomba kuba umwaka utaha umwaka 2027 ibintu byakomeje kugenda bihindura isura birimo birahindura isura hagati ya CNDD FDD ndetse n'umugambwe CNL ariko nyamuneka ntago ibingibi biri kuba nyamara muri CNDD FDD naho ibintu bitoroshya na gatoya akubera yuko biravugwa yuko muri CNDD FDD umuriro uri kwaka mwibanga rikomeye cyane nyuma yuko babuze amahitamo izi saha ntago barumvikana ugomba kubahagararira nka Perezida wa Repubulika niba nyakubahwa Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye azongera gutanga kandidatire ye akiyamamariza cyangwa se iri shyaka rikamwamamaza nka kandida perezida cyangwa se niba bazashaka undi ugomba kuba yagenda abahagarira. Icyo tudashidikanyaho neza mu makuru yacu nkuko twamaze kugenda tuyatohoza nuko umugabo bita Reverien Ndukuriyo usanzwe ari umugumyamabanga cyangwa se ari umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD mu myaka igera kuri 20 byamaze kugenda bimenyekana neza 100% yuko nawe azatanga kandidatire ye mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikavugwa yuko ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata mu biro abikuru bya Perezida Evariste Ndayishimiye aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi atigeze yakira neza amakuru yuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba arimo aritegura kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu. Turaza kugenda tubabwira intambara zikomeje kuvuka mu gihugu cy'u Burundi yaba hagati muri CNDD FDD turababwira amakuru akomeje kugenda avamo ndetse yaba no mu mugambwe CNL uvuga yuko ari ugomba guhangana na CNDD FDD. Birazwi neza yuko uwo bita agatorwa nawe aregeye kandi yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ishyaka rya politike rye rizegukane umwanya hariya mu matora ateganyijwe kuba muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo ariko nanone turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi naho tubabwire amakuru akomeje kugenda avugwamo aho bivugwa yuko umugabo bita Prime Niyongabo Brigadier Lieutenant General Prime Niyongabo nawe yamaze kugenda afata ibyemezo bikomeye cyane. Who are you? That one who is knocking. Bro, how are you? Amakuru kandi agakomeza kugenda agaragaza yuko umwaka wa 2027 mu matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD rishobora kuzahura na opposition ikomeye cyane yuko nabo ubwabo hagati yabo ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Benshi baribaza bati ese iri shyaka rya CNDD FDD rirakomeza riyobore iki gihugu cy'u Burundi cyangwa cyera kabaye hagiye kuboneka irindi shyaka riyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone nkuko twari twamaze kugenda tubikomozaho tuvuga uburyo bihagaze hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko rero aba bagabo umwiryane wabo ukomeje kugenda ufata indi ntera ndetse bikomeje kugenda biteza n'ibibazo mu baturage b'igihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose yuko iri shyaka rishobora kuza gusenyuka bamwe mu bakadire bakomeye cyane baryo bakagerageza kwiyomora bakaba bakura ishyaka ryabo ukwabo. Nanone kandi turibuza gukubitira mu biro bikuru
by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nare Rushatsi, tubabwire yuko ibi bintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota. Tuze kugaruka ku gisirikare cy'u Burundi, turebe abasirikare babo bakomeje kugenda boherezwa mu bihugu bitandukanye, aho bivugwa yuko abasirikare b'Abarundi bari muri Somalia abamaze kugenda bakurwayo. Abenshi baturutse muri Somalia baracyakureyiminga imishahara yabo bahembwe, ariko nanone direct batarahembwa bakahita basubizwa ku butaka bwa Kongo kujya guhangana n'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi nabyo biratuma benshi babyijujutira, benshi bakavuga yuko ari nayo mpamvu ikomeye cyane ikomeje kugenda ituma mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bakomeje kugenda bahunga igihugu umunota ku munota. Turaza kugenda tureba imyitozo ikomeye cyane irimo irakorwa n'imbonerakure muri Cibitoke, aho abaturage bivugwa yuko batari kuryama ngo basinzire kubera ibiturika biri kugenda byumvikana mu masaha y'ijoro. Biravuga yuko kandi igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye gufata icyemezo cyo gutoza abasirikare benshi nyamuneka kugira ngo barebe yuko bahangana n'ibitero bikekwa yuko bishobora kuzagenda bigabwa kuri kiriya gihugu cy'u Burundi. Turakubitira mu butasi bw'igihugu cy'u Burundi, amakuru yamaze kugenda amenyekana avuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye yaba agiye gusimbuza umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mugabo Prime Niyongabo akaba agiye kumusimbuza umugabo mu by'ukuri Brigadier General Ndegeya Diomede. Uyu nguyu bivugwa yuko ari we ukomeje kugenda avuga rumwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye mbere yuko amatora y'umwaka w'ibihumbi 2027 agera agomba kubanza kwikiza bamwe mu babona yuko bazamubangamira, abenshi barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Denise Bucumu Nkuru Nziza. Uyu ari umugore wahoze ari umugore w'umutambo wa nyakwigendera Petero Nkuru Nziza, ariko nanone bikavuga yuko umugabo urimo Prime Niyongabo nawe ashaka kubanza kumwikiza, noneho igihe cy'amatora kikazagera nta numwe ushobora kuba yatambamira bimwe mu byemezo bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agenda afata. Turibuza kugenda tubabwira byinshi nyamuneka ariko tukiraho ngaho reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share mu by'ukuri kugira ngo amakuru yacu tuze kugenda tubana namwe umunota ku munota, isaha ku isaha, cyane cyane yuko amakuru yacu uba utapfa kugenda uyasanga ahandi. Nibyo biravuga yuko rero hagati mu ishyaka rya CNDD FDD intambara ikomeje kuba intambara yuko bari gushaka ugomba kuba yaba umukandida iri shyaka rizatanga mu matora ateganyijwe umwaka 2027. Ariko nanone nubwo bwose bisa naho bitarajya hagaragara kugira ngo hamenyekane ugomba guserukira iri shyaka, nuko nanone muri indi shyaka rya politike ritavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko ishyaka rya CNL bivugwa yuko abaturage baho bamaze kugenda bahaguruka bavuga bati mu gihe cyose ishyaka rya CNDD FDD ryafatiye ubutegetsi, nta gihe igihugu cy'u Burundi kitabaye mu bukene, ndetse nta n'igihe tutigeze tuba mu buzima bw'amoko n'igisirikare cyacu kigenda kigira ibibazo bitandukanye. Ariko nanone igihe kirageze ngo iri shyaka rya CNDD FDD rihererekanye ubutegetsi n'ishyaka rya Iprona cyangwa se CNL, n'ubundi nayo akomeza kugenda agaragaza yuko akomeje kugwiza abanyepolitike cyangwa se abagumyabanga muri iki gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi bikavugwa yuko kuva Perezida Evaristo Ndayishimiye n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo byagaragara yuko bakomeje kugenda bashyamirana cyangwa se batavuga rumwe, byatuma benshi bigumura bakaba bareka ibyiri shyaka bakaba bahitamo kuba bashaka irindi shyaka rya politike bashyigikira mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nkuko bisanzwe bimenyerewe, amakuru arakomeza kugenda avuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye yaba arimo aragenda avuguta ibyemezo bikomeye cyane ashaka umuti, by'umwihariko biravuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba arimo arategura kwikiza aba bagabo abona yuko bamutambamira, nkuko go yafashe icyemezo gikomeye cyane agafunga inkoramutima yiwe cyangwa se inshuti z'akadasohoka ziwe zirimo umugabo bita Aregiyome Bunyoni. Niko n'isaha ku isaha dushobora kuza kumva umugabo bita Reverien Ndikuriyo ashobora kuza gutabwa mu munyororo kubera yuko yamaze kugenda yigumura. Amakuru kandi akagaragaza yuko nubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arategura kuba yakiyamamaza kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, yaba ngo umuperezida mubi, by'umwihariko akavuga yuko abasanzwe bamenyereye ibikorwa ndetse n'imikorere y'uyu mugabo. Bivuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye umukandida perezida, ariko nyamuneka amakuru yagaragaje ku munsi w'ejo, by'umwihariko igitangazamakuru cyandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cya SOS Media cyamaze kugenda gisohora imwe muri raporo igaragaza yuko umukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere, ndetse aho bivugwa yuko CNDD FDD ishobora kuba izashaka undi mukandida perezida ugomba kuyiserukira mu matora
matora y'ibihumbi 2027. Tuza kugenda tureba ku basirikare nanone bivugwa yuko bakomeje gutoroka igisirikare cy'u Burundi, aho bivugwa yuko bamwe bamaze kugenda bagera mu gihugu cya Canada, abandi Dubai. Amakuru rero aragaragaza yuko aba basirikare bari gushakira ibyangombwa imwe mu miryango yabo isanzwe. Bivugwa yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bahunga igihugu, ari nako imiryango yabo bagenda bayishyira mu kaga, kuko amakuru twakira nuko inzego z'ubutasi za CNL zikuriwe n'uwo bita Ildefonse Habarurima nyamuneka zamaze kugenda zegera imiryango y'abo basirikare bagiye batoroka igihugu, aho bivugwa yuko iyi miryango n'abatambukanyi bayo basa naho bacungishijwe ijisho. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuza gukubitira kwa Denise Bucu mu nkuru nziza, turebe amakuru akomeje kugenda avugwayo, aho bivugwa yuko nyamuneka uyu nguyu yaba yaragiye ategura imyigaragambyo mu gihugu cyose, by'umwihariko kugira ngo yamagane ibikorwa bikorwa na Perezida Evaristo Ndayishimiye, aho mu minsi ishize aherutse kumwandagaza agaragaza yuko mu by'ukuri ngo waba utari muzima ngo uyobore abaturage bazima. Ibyo ni ibyaje kugenda bitangazwa n'uyu mudamu mutambukanyi Petero Nkurunziza utumva imiyoborere ya CNDD-FDD, by'umwihariko Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma Perezida Evaristo Ndayishimiye aca agasuzuguro mu bagabo bagera kuri batatu, aho bivugwa yuko uwo bita Prime Niyangabo yamaze kugenda ahabwa gasopo ya nyuma. Sibyo kandi umugabo bita Reverien Ndukuriyo nawe ibintu bikomeje kugenda bisa naho bimubana isosi. Ananone kandi abagabo barimo Barufyiri n'abandi bagiye batandukanye bagaragaza kunenga politike y'igihugu cya Neva, nyamuneka abo bose bakomeje kugenda bivugwa yuko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga. Turaza kugenda tureba umugabo Guillaume Bunyoni uri muragirizwa yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyigikiye ifungurwa ry'umugabo cyangwa se itorokeshwa ryiwe, nyuma yuko ngo u Rwanda rwari gushyira muri tageti uyu Guillaume Bunyoni ngari we ube watorwa cyangwa se ashyirwe ku butegetsi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bwaba bwamaze kugenda abuvaho. Bikavuga yuko rero bimwe mu bihano bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye atanga ni amakuru y'ubutasi yagiye ahabwa na CNL, avuga yuko uyu mugabo Guillaume Bunyoni ngo yarimo arakorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yari haburaga gato ngo nawe asohoka igihugu ajye kuba nka General Niyombare yifatanye na Reditabara baze bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero ka dutangira amakuru yacu mu bagumyabanga ba CNDD-FDD. Ubu biravugwa yuko Reverien Ndukuriyo na Perezida Evaristo Ndayishimiye bari kurebana ayingwe, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza yuko uyu Reverien Ndukuriyo yaba afite umugambi wo kumunyegeza cyangwa se kumuhirika ku butegetsi, by'umwihariko yaba binyuze mu buryo bwa kudeta cyangwa se kuzaba umwe mu bazahangana nawe mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Bikavuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kugenda mu by'ukuri abatakariza icyizere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evaristo Ndayishimiye, bakagaragaza yuko uyu mugabo Reverien Ndukuriyo ari incabwenge ndetse afite n'amasomo menshi yize, ndetse akaba ari n'inararibonye muri politike y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yakitinze nk'umusenateri aba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD imyaka iri hejuru y'10. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragaza abaturage yuko uyu mugabo yahabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu. Undi mugabo bita Agathon nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kuba yahabwa icyizere cyo ko yaba yayobora iki gihugu, ariko nyamuneka ishyaka rye rya politike rikaba rigaragaza yuko mu by'ukuri nta mbaraga rifite. Ni ishyaka rya Iprona mu bihe bitandukanye ryakomeje kugenda rihangana na CNDD-FDD, ariko abadedebo biragaragara yuko mu gihe batanga umukandida perezida bishimiye kandi bashaka, n'ubundi CNDD-FDD igomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko ibi byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ku banyagihugu, ndetse n'umwuka utari mwiza ukomeje kugenda waduka mu banyepolitike, bikaba bishobora kuza guteza impagarara ndetse n'intugunda mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bategereje amatsiko bagomba kwitabira umwaka wa 2027. Ibibazo rero byo mu gihugu imbere cy'u Burundi nibyo bikomeje kugenda bituma benshi mu bayobozi bahagurukira rimwe bagateza imvururu, ndetse bakanerekana yuko ubutegetsi bwa Neva batabushaka, nyuma yuko ikibazo cy'ibitoro gikomeje kuba ikibazo. Ikindi kandi cyamaze kugenda agisembura abaturage b'abakomba Barundi ni impamvu z'uko hari abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda yagirizwa gusenya intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse mu bihe bitandukanye Denise Bucu mu nkuru nziza we yakomeje kugenda
agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyarokorwa mu gihe umukuru w'igihugu ngo yaba arimo aragenda agishyira mu mpanga. Si ibyo kandi hari ibindi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo birimo ruswa, igiturire ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo biragenda biba. Murabizi neza umugabo wita Arendi Kumana ubwo aherutse kugenda atangariza Neva yuko bamwe mu bifi binini byo muri CNDD FDD ndetse no mu gisirikare bakomeje kugenda bamutera ubwoba yuko bashobora kuzamuhitanira ubuzima, nyuma yuko hari benshi mu bifi bya rutura bikomeje kugenda bimwaka igiturire. Ariko nyamuneka Perezida Evaristo Ndayishimiye akagaragaza yuko nta n'umwe uri hejuru y'amategeko. Ibi ngibi rero nanone amakuru yaje kugenda atohozwa, hamenyekana yuko umugabo wita Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo batandukanye muri CNDD FDD baba baragize uruhare mu kwaka igiturire uyu mugabo Perezida Neva. Nyamuneka agakomeza kugenda agaragaza yuko nta n'umwe ugomba kuba yasumbya itegeko, ndetse ko Perezida Neva yiteguye gukoresha inkota ityaye akarinda igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda turebe ibyo ari byo, tuze gukubitira hirya no hino turebe ngo muri CNDD FDD bihagaze bite. Uguhangana gukomeye cyane gukomeje kugenda kujya hagaragara, ndetse n'imbwirwaruhame zikakaye ziri kugenda zibwirana. Ibi byose turaza kugenda tubibabwira, ariko nanone birajyana n'ibibazo by'umutekano bisanzwe biri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda afata icyemezo gikomeye cyane cyo kohereza izindi batayo zikomeye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Baraka ndetse na Fizi. Tuze kongera tugaruke nanone ku byaje kugenda bitangazwa n'uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza yuko hari amakuru avuga yuko ubwo inyeshyamba za M23 zafataga ibice byinshi bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, abenshi mu barwanyi ba FDLR bagiye bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka u Rwanda rwo rukomeza kugenda rwereka amahanga yuko bimwe mu bihugu bituranyi by'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bashyigikiye umugambi wa FDLR, ariko u Rwanda rukavuga yuko ruzafata ingamba z'ubwirinzi mu buryo bushoboka cyane. Ni nayo mpamvu menshi mu makuru mukomeza kugenda mwumva, by'umwihariko harimo amaoperasiyo agenda akorwa. Aha rero nanone igihugu cy'u Rwanda cyamaze gusaba umuryango w'abibumbye yuko mu by'ukuri ngo asaba igihugu cy'u Burundi kikareka gushyigikira FDLR, cyane cyane yuko amakuru akomeza kugenda agaragara bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi cyaba gicumbikiye bamwe mu barwanyi cyangwa biterabwoba ba FDLR. Ariko igihugu cy'u Burundi nacyo kiragiriza u Rwanda yuko u Rwanda rushyigikiye Red Tabara, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda cyaba gitanga amafaranga, indaro, ibyo kurya ndetse na espace yo kwitorezamo kuri uyu mutwe ugambiriye kuba wahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone uru Burundi bukagaragaza amahanga yuko ngo u Rwanda rwaba rwarabimye bamwe mu banyabyaha basize bahekuye igihugu cy'u Burundi mu mwaka 2015 ubwo hageragezwaga kudeta ya General Niyombare, ndetse urugamba rukaba rwarasize uwo bita Adolphe aruguyemo. Ibi byose turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Andi makuru kandi hari amakuru avuga yuko muri CNDD FDD intambara ari intambara, nyuma yuko bamaze kubura ayo bacira n'ayo bamira, by'umwihariko mu gushakisha amahitamo y'ugomba kuba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se ugomba gutanga kandidatire ye, kugera naho benshi mu bayobozi bagaragaza yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ngo yaba atagifite cyangwa se yaba atagifite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka abantu ba hafi y'uyu mukuru w'igihugu bo bagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu agifite icyizere ndetse na passion yo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi byinshi twagiye tubura, cyangwa se amahirwe atandukanye ubu Burundi bwakomeje kugenda busa naho bubura, nuko uyu mugabo Perezida Evaristo Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ngo Burundi bugomba kuza imbere, ndetse bigaragaza yuko diplomasi itandukanye uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye akina, nyamuneka nta mugisha nta n'amahirwe abarundi bigeze bayigiriramo, ahubwo bikaba byarakomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye cyane. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gifite umwimbu ndetse gifite byose, ndetse ari igihugu gihinga kikeza, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi biravugwa yuko ibintu byaba bikomeje kugenda bimukomerana nyuma y'amakuru y'ibura ry'igitoro. Ubuzima igihugu cy'u Burundi bagiye kumaramo hafi imyaka igera kuri 3, aho Reverien Ndikuriyo we ku munsi w'ejo yagaragarije abaturage yuko hari amahirwe akomeye cyane yo guhinga amavoka bakayagurisha mu mahanga, by'umwihariko akaza gusimbura bimwe mu byagiye bibura hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero kandi akagaragaza yuko nubwo bwose uyu mugabo Reverien Ndikuriyo
bigaragara yuko ari uzasimbura Perezida Evariste Ndayishimiye wenda nk'ishyaka CNDD FDD ryaba rimutanzemo nk'umukandida, ariko bavuga yuko abasanzwe bamumenyereye ari we waba ufite ubuyobozi bubi munsi ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ni benshi yakomeje kugenda anyegeza ubwo yari mu nzego zifata ibyemezo, kimwe n'umugabo bita Alegiyome Bunyoni usanzwe afungwa, benshi bakubitira agatoki ku kandi bavuga bati reka yumve kuko nawe abo yafungishije ndetse n'abo yishe ni benshi. Ibi rero bikagaragaza yuko ngo mu gihe igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yakamburwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, n'ubundi Reverien Ndikuriyo akaba yakiyobora, nawe na bya bindi mwe bavuga ngo na bose ni bamwe kubera yuko n'ubundi doctrine zabo ni zimwe, cyane cyane yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo we ngo nta mikino anagira, we iyo bibaye ngombwa